салом, хабарҳои муҳими радиои озодиро аз рӯзи душанбе 12 май ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. Мақомоти баландпояи Тоҷикистону Қирғизистон дар шаҳри Душанбе масъалаи таъину аломатгузории марзи ду кишвар ва роҳҳои пешгирӣ аз такрори муноқишаҳо дар рустоҳои сарҳадиро баррасӣ мекунанд. ҳайатҳои ҳукуматиро муовинони нахуствазирони Тоҷикистону Қирғизистон Муродали Алимардон ва Абдураҳмон Маматалиев раҳбарӣ мекунанд. ба гуфтаи мақомоти расмӣ дар музокирот маҷмӯи масоили марзиро ба баррасӣ гирифтанд. намояндагони ду кишвар як ҳафта баъд аз он сари мизи музокирот нишастанд ки дар пайи задухурди рӯзи 7 май миёни сокинони рӯстои Хоҷа Аълои ноҳияи Исфара ва Ҷакаоруқи вилояти Ботканд дасти кам 25 нафар маҷрӯҳ шуданд. дар соатҳое ки дар Душанбе музокироти байни ҳукуматӣ идома дошт, дар назди қароргоҳи ҳукумати вилояти Ботканди Қирғизистон тазоҳуроти сокинони маҳаллӣ бо талаби ҳалли зудтари мушкилоти марзӣ барпо шуд. ба гуфтаи хабарнигори радиои озодӣ, дар ин тазоҳурот ҳудудан 300 нафар ширкат карданд ва ходимони милиса барои таъмини амният ба маҳалли гирдиҳамоӣ омаданд. тазоҳургарони қирғиз талаб доштанд ки раиси ҷумҳурӣ ба вилояти Ботканд биёяд ва аз наздик бо вазъ дар минтақа ошно шавад. ва ҳоло ба Душанбе рӯ меорем ки музокироти марзии ду кишвар онҷо идома дорад. ҳамкорам Шаҳлои Гулхоҷа ки дар хат бо мо аст ин мавзӯъро пайгирӣ кардааст. Шаҳло, то кунун дар бораи музокирот чӣ тафсилот ба даст овардед? خب در پس این پنجرها در بستانسرای حکومتی مذاکرات تاجیکستان و قرقیزستان ادامه دارد که هزاران نفران از ساکنان روستاهای مرزی تاجیکستان و قرقیزستان امیدوارند با مناقشه و کشمکش هایی که گاه گاه بین دو طرف رخ میدهد خاتمه میگذارد. در این بستانسرا در مرکز دوشنبه هیئت‌های حکومتی تاجیکستان و قرقیزستان دو روز از 12 تا 13 مای دایر به تعیین و علامتگذاری مناطق بحث برانگیز در مرز دو کشور گفتگو میکنند. مذاکرات در اینجا یک هفته بعد از ماجرا بین ساکنان روستای خوجا اعلی و ژکااروق که دهان نفر از هر دو طرف را زخمی بر جای گذاشت از سر گرفته شد. بیشک این مناقشه به موضوع اصلی مذاکرات یعنی تعیین و علامتگذاری مرز دو کشور به تاثیر نمیماند و طور مقامات رسمی میگویند اول راههای جلوگیری از تکرار این گونه مناقشه ها را بررسی میکنند که ممکن است در آینده به خونریزی کشیده شود. شاید با نظر داشتیم مناقشه کلانتری هفته گذشته است که مقامات هر دو طرف از گفتنی جزئیات بیشتر در این مورد خودداری میکنند. چرا با نظر داشت خطرهای امنیتی در سرحد مقامات دو کشور در تعیین و علامتگذاری مرز تأخیر میکنند؟ خب درست است خیرامان، مسئله این است که در مناطق بحث برانگیز محلهای اهالی نشین زیاد است و زمین و چراگاه و آب که البته تقسیم آن کاری آسان نیست و دیگر اینکه دو طرف در باره منطقه‌های بحثی اختلافات عمیق نظر دارند و هر یک میخواهد به یگان گذشت که طی بیشتری زمین را به قلمرو کشور همراه کند. دو طرف با سندها و سازشنامه‌های گوناگون تکیه میکنند و چنان که به نظر میرسد گذشت کردنی هم نیستند. در مجموع بیشتر از 400 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان تعیین و علامتگذاری نشده است و این 400 کیلومتر همان مناطق پیچیده اهالی نشین است که نزاع در آنجا سر میزند. دانشمندانی فرهنگستانی علومی تاجیکستان میگویند واردات مواد غذایی زیاد از خارج کشور و مال سنجیده ناشده تولید کنندگان نامعلوم میتواند برای امنیت غذایی مردم تاجیکستان خطرناک باشد. عین حال تقریبا 70% مواد غذایی از جمله مواد غذایی که از رستنی و میوه‌های از راه ژنتیکی تغییر داده شده آماده می شود به تاجیکستان از خارجه وارد می شود. خود فروشندگان هم نمیدانند که مالشان از کجا می آید و یا استعمال آن بی ضرر است یا نه. از جمله پنیر و یوگورت های خارجی در ترکیبشان روغن لوبیایی از راه صنعی تغییر داده شده را دارند. با گفته دانشمندانی تاجیک، افزایش حساسیت و یا آلرژی در بین مردم و از جمله سرطان به دلیل استعمال همین گونه مواد غذایی است. ویران شدن یک پل مهم در مرکز ناحیه یوان بر اثر بارشات و سیل عظیم زندگی مردم را مشکل‌زا کرده است.
пули бузурги болои рудхонаи Ёвонсуро ки аз маркази шаҳраки Ёвон мегузарад рӯзи 27 апрел сел бурд ва ҳоло мардум барои расидан ба маркази ноҳия ба кӯчаи Абдураҳмони Ҷомӣ ва баръакс аз инҷо ба бозори ноҳия роҳи дарозтареро тай мекунанд. мақомот барои мардум як пули муваққатии хурдеро бунёд карданд, вале ба тақдири бади мардум сел ин пулро ҳам шаби 10 май бурд. акнун сокинони Ёвон маҷбуранд барои расидан аз ин самти маркази ноҳия ба самти дигар аз болои пули бузургтар вале дуртар аз ин маҳал бигзаранд. барои тамошои шакли комили ин навор ба сайти интернетии радиои Озодӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ Facebook, Twitter, YouTube, замимаи радиои Озодӣ барои телефони ҳамроҳи худ муроҷиат кунед.